how to start trade as a beginner. Okay, so kalau korang beginner lagi tak tahu macam mana nak trade, kami dah sediakan blueprint mudah step by step. Korang tengok link dekat bio, cara daftar dan cara korang follow signal. Okay, so hari ni kita nak share macam mana untuk korang analyse trading chart ni. Okay, so dekat gold sekarang, kalau kita tengok dekat Middle East sekarang, dia tengah ada perang antara Iran dengan Israel lah kan. So tengah tak teratur lah dekat Middle East sana. So kalau tengah perang, musim-musim perang ni, selalunya gold akan naik, minyak mentah pun akan naik. So korang target untuk buy gold dekat chart MetaTrader 5 ni. So first sekali apa korang perlu buat, korang kena tengok lah, tengok saja M50, tengok graf tu ke mana. So kita tahu graf sekarang tengah menaik pacak dan dia buat sedikit retracement. So kita punya fokus untuk buy sebab kita tahu price sekarang tengah tak menentu. So dia boleh naik pacak lagi. So sekarang ni kita tengok dekat M5. Okay, so dia ada satu macam channel. So channel ni boleh kita katakan macam resistant lah. So dia tak break lagi. Alright, so apa yang kita perlu buat, kalau kita fokus nak buy, kita tunggu resistant ni break. So sekarang korang tak boleh nak dapat timing yang tepat. So kita set saja buy stop dekat level 5400 ni. Okay, so dekat level 400 ni kalau korang set buy stop, okay, so bila price tu dia bergerak sentuh line buy stop ni, sebab buy stop ni untuk yang lagi tinggi, kalau kita nak buy lagi tinggi. Okay, so nanti dia akan trigger sendiri korang punya order tu nanti. Okay, so korang hanya setting saja dekat situ, lepas tu set lah korang punya stop loss dekat 5392 ni. So kalau ada rezeki, kita boleh pacak tinggi lah kita punya trade ni Okay, so maybe dah boleh pergi beratus ataupun boleh cecah beribu-ribu pips. Okay, so kat mana kami share signal ni, korang tengok link dekat bio. Dekat Telegram ni kami ada sediakan link juga. Okay, dekat YouTube channel semua kami ada beri link. Linktree ni korang follow saja. Step pertama untuk korang beginner trading, korang daftar broker forex. Okay, lepas tu korang boleh install app MetaTrading 5, app trading iaitu MetaTrader 5 dekat App Store. Lepas tu step ketiga, korang join saja Telegram Profit ni. Malam 1-2 signal kami kasih secara percuma lah. Trade yang kami buat, kami share dekat Telegram Profit. Korang boleh follow saja kalau korang tak tahu nak trade macam mana. Okay, so kami ada share kepada korang dekat Telegram Profit ni apa setup tertentu yang kami rasa dia boleh bantu korang buat duit. Okay.